Hola he video chuan in ka chhung dur chung chang an ron soi do ni he thlaki han enula in thiam mai in karinga kan ron soi tur a hi he thil hi mizo zinga hian in nei kan tama a komona ti chuan a common pi alama angei om ve thin em maya angei om han ti khan thil han ei zong te hian in anuam lo theya no ngan cho ei an ei le in te po ti tui lo vek thei ani chu ban choni he video hian in hetiang ka chhung dur mouth ulcer kan ti ang chi hi engwang ron om nge ron om na chan tin eng ti enkol tur nge a hlom mem ti ang chi te kha he video hian in kan ron soi don ani ama sabera chuan in mouth ulcer kan ti he ka chhung dur kan ti hi ama sabera kan che tur chu atang pui chuan in a hlom lo ani he a poimo atang pui chuan a hlom lo chan rang om the ka ting ron om na chan kha ama ro chu mizo zinga chuan atang pui chuan a hlom lo ani tuna chuan in enge ron om chan ama sabera chuan han se pal emo hatiang vel wang te po han ron om theya tin toothbrush kan man entinan hey mihring kan inang lawa athen chu lu lien deu lu len chuan in an ka te kha lo liena ama ro chu lu te lampang ena he ka te deu lampang toothbrush lien deu an mang te kha chuan in hang ten te po ka han hol pil ve thei ani chu wang chuan in ka tiang wang te po khan om thei ani po ni se a om thei na chan kha chuan a dot le chuan in kan stress awang te le kan mut le ma wang te kan immune system a chi da wang te po khan in ka chung dur hi ron om thei ani emotional stress demo le kan mut le ma wangin ka chung dur kha a om ve thei chu wang chuan in enge chan in ti hai ngai tuwa ka mutlem khop maya tun lai chu ti te po kha a chan ani ve thei ani ti chuan a dot le chuan in vitamin kan tlak cham wang hi ni du khop mai ni Mizoram chuan vitamin kan tlak cham wang ni du khop mai eng vitamin nge kan ti chuan vitamin B12 iron le folate kan ti ang chi te ho hi heng te hi kan tlak cham a piang hian om sia chuan kan eile in kan ti thalo antenan vitamin B tel na cho ang chi te kan ei that lo piang khan le kan mutlem te kan taksa ha lu tuk te ten aran dur ve ringot mai thena ni kha aron om le na chan ani a chon a dot le a chuan in thil thak lu tuk thur lu tuk le al lu tuk kan eina sat lu tuk awang te po hin aron om le theya tin mei chia bi ka chuan kan period lai te le kan hormone fluctuation a om lai te hian mei chia bi ga chuan in heng ulcer te po hi aron in siam ve thei ani tin ulcer te hi mui chung lama te po in siam the he ta ka chung dang zona te po kan in siam theya dang zona ni te pe ka chuan in thillem te po kha ati duam lo vek theya soi tong khan in kan immune system a chak lo hian in om thei ani kan immune system hi a chak lo chuan infection viral infection te om theya viral infection aron om kha chuan hang ka chung dur mouth ulcer kan ti ang chi te kha in siam ol sam mai ani ti chuan in damdoi then khat kan eya wang ron om le the ni hey NSAIDs kan eya wang te antibiotic then khat te tin chemotherapy drugs khang awang te po khan in aron om ve le the ani damdoi then khat kan eya wang khan tin a poimo bera chuan mi then khat mezial zuna sadeu mezial zu kan ti top thut awang te po khan aron om theya kha mezial zu khi a thalu tuk enge mouth ulcer mezial ka zuk chong kan nei lo ka mouth ulcer nei kha aron bo zel ti lampang kha ni lo kha chu in nun dan in lifestyle in thaka wangin in taksa in adapatuma chu wang chonin min mezial zuk an top san thu thianin mouth ulcer te po kha aron in siam ve thei ani ti chuanin engtin nge a enkawl dan te le khatiang kan soi tran ma ka hril du cheu chu tuna hianin MVM Educational Institution hoi hianin kumsang hi somni paruk sang hi somni pasari atan college admission hon mek ani an college hi Bangalore Karnataka oma hemi MVM Educational Institution hoi college sang te hi campus khata no mani chu wang chonin unau mun khata om du zirlai nang lo zir do thian za ho mun khata om du zirna inang lo course sang la du angchi ta hanin a thadone mema elite health science pharmacy course computer IT course management business course paramedical physiotherapy hospitality engkim hemi MVM Educational Institution hoi college sang ate na zir theya eta phone number an tar chwa 863858218 hianin zu kolula mizoi na lo chang cheu lo bui pui chunga Jaz Hmar channel train karon muwa te zukti ula tikhan admission in zukti ve theu do ni in future in career atan khan du saktakin he kan ron shil zuai bok chewani ole tuna chuadin kan riek zelang ti chuan engtin nge enkol dan ti kha tuna chawka soi thanang ulcer tam tak hi chu an mani na ron dam vele mai ani nisari atanga ni som palin nuwa ulcer ron in siam nisari atanga ni som palin nuwa amaro chu khatianga ama adam thei hati kan ti wang khan ti da top tur ti na chuni chuang lawa ti da top tur ti na chun chuang lawa achan chu enkol dam thei reng ama khati han da dam to pakha kan na rei mai thei chu wang chuanin ulcer te hi chunia an mani chuan in ti dam thei te meu mai amaro chu enkol dam thei ani ti chuan adol le chuan
tui lum tui sa over ni silo hei han lem nuam tok chi ang chi te po khan ka tiang te po khanin kam te po kha fai ta khanin a thua thei boka ti chuan thil thak lutuk acid mizo zen zon antamani abigin mechia period donin acid thur thak ang chi te kha an lo ei chak ve theia khang te po kha tem chon lo in sum de wa tin chosalutuk han te han coffee salutuk restaurant te kan kalta an real tram tol tuk restaurant an ronda khatianga lo engal buan ang chi te kha khatiang chosalutuk ang chi te kha le ma lo in sum ve de wa ngai ni ti chuanin ka ti faiangai khop me ti chuan apoi mo bera chuanin vitamin supplement riboflavin vitamin B12 iron folate kan ti ang chi te hengte atangkai em mai ani mizo singa chuanin atam bera chuanin vitamin B12 riboflavin hati ang chi ho iron kan tlak chama wang hianin mouth ulcer ka durh ka chhung durh ni hi kan tam khop mai ani hian ko a common khop mai kumsang ni som pariat som pakwa chawa pharmacy kan supervise ve thin nai te po khanin kan omzuai lai te po khanin an ron kal na sa thina ni ka dura he tiang hian te min ron mu khatiang khan vitamin tlak cham wang kha ani thina ni an ele in te an dai te kan han zota an lo ti thafak big ngai si lawa chu wang chuanin vitamin an tlak chama wanga khatianga omani kha chuanin hemi riboflavin vitamin B12 iron folate tiang supplement han maya kha mouth ulcer tamjok te hi chuan mouth ulcer nei tamjok te hi chuan kan dam pui thina ni ti kha kan thredonia tin hengba ka hianin thil thadeu OTC over the counter drugs kan ti ang chi mo athan pa doctor prescription ngai lem lo chu orasor kan ti te po hi nia orasor te po hi ka chhung dur enkawl na hianin atangkai khop mai ni he thi lai chu pharmacy hi na komona soitong kha hi pharmaceutical advice ania ka chhung dur nei na zong kha kan in cho kha chu ani chuang lowa heng te chu pharmaceutical advice ani ti kha kan thredon ania khami kha a om thei chan tele a enkawl dan tang puania soitong khanin a hlom lem lawani amaro chu mouth ulcer hi after ulcer kan ti ang chi hi a in kai chon thei lem lawa amaro chu herpes virus emo bacterial viral infection awanga kan ka chhunga dur lo omang chi te ro hi chu a in kai chon thei ani khami ha kan lo hredon bokania ti chuan ka chung dur mouth ulcer hi antiran vitamin B complex te poi lo eta Becasius kan ti ang si tamo riboflavin te laweya iron te laweya orasor te lo manga khatia in enkawl chung po ika chung dur kha are thei lowani chuan engei ti ang kan ti chuan doctor henain entirang vitamin tlak cham wang kha ani kher lo thei thil dang wang khan ulcer te po khalo om thei ani ti kha kan thredon nia khati he ang video hi tangkai pui inom thin ti ka ria chuan chuanin ka subscriber te ka du sak chewa hetiang video he kan ron chop chua sak le thin jeu ni kha to kino ti chuanin comment section lampa hanin in video en du zong ang chi te po kha ron comment ula an thei ang tokin an ron cover chho te po kan tum zel don nia video la in hmule theu don ni